Abunəçilərimiz assalamu alaykum, yaxşımızda. Biz elə iş jərəyanları gec tutdu. Sıradı iş jərəyanlarını göz tutdu mən. İyi bir məlumat verib ötündətdir verdim. Etibar verən bolsanız, krelimizdə, Cobalt krelimizdən məsəl Gravatex buladı ki, şu Gravatex'ini teyingi yük keçəsin Gravatex'ini bizə addi mide iş bolsam, şu işimizni как заводской deyətib işin içib durğan bolsa Gravatex'imiz budur davokları bizə nekən точно şunu yapıb çıxarıb verəmiz. Şimdi işlərəm addi mide işləri bolsa hər bir detalımıza əddini etibar verib işləb verəmiz. İyi bilsəniz də krellərimizdən addi krelimizdən boltlarını, məsəl bolt çaylarını bolt koyamız ki boltlarına каждый hər bir boltunu şkurkələb özünü boltlarına əddini kraskələb çıxarıb verəmiz. Külüş deməyən niyyətib. İyi yenə bir məlumatımızı verəmiz. Bilsəniz yenə krelimizin arka çasısında kraska dik ikən yeri buladı az qana. İyi buna lak səpib ötəmiz polni arka tərəfinə. Buna nə üçün lak səpəmiz? Buna lak səpməyənimizdə arkamızdan, arka tərəfindən zəng düşüb, ucu çürüb başlaş ehtimalı köp boladı. Şu üçün lak səpilədi. Lak səpilgəndə ki bu nəsəmiz zəngləşi ömrü uzaq boladı. Şimdi məlumatlarımız kızık olsa üzerimizin videolarımızı güzeltip barınlar. İyi bir anda iş jərəyanlarımızı geç tutdu. Bir anda Kia maşinimizin bortunu kraskilab verdik. Bu kuruş jərəyanda durdu. Görüyen bolsanız da işimiz çotki bo'lib, kачестволы bo'lib chiqdi. İyi bir anda zikir maşinimiz var. Bunun vakumluk işi var. Vakumluk işini çıkarıp şagrin teriş jərəyanda durdu. İyi bunun kosmetikasını birini kılıp verəmiz. Hazır şagrin teriş jərəyanda durdu. Ne görüntülen bolsanız da şagrin teri tutmuz. Hələ toluq bitkəni yox. Toluq bitkəndən videosunu koyub verəmiz. Şagrinlərimiz 100% zavaz koyduğum bo'lib çıkarıp verəmiz xudo xolasa. Ben de tracker maşinimizin kapotunu içangı tərəfini işləş jərəyanlara gidib tutdu. Görüyen bolsanız da içanında girmetik boladı. Girmetikimiz boladı. Şu girmetikimizni как zavaz koyatib kuyup çıkarıp verəmiz. Bu tayyor bolgandan keyin girmetik koyganımızdan göstərib ötəmiz. Şimdi girmetiki boladı bilsəniz də. Girmetikdən çisti zavaz koyatib çıkarıp kuyup verəmiz. İlk köçədəm iş jərəyanlarımız getib tutdu. Köçede Equinox maşinimizde kaldık. Bu maşinimizde kılnadan işte razorlarını düzütüp beriş gerek. Bir kapotunu vakum bilen çıkarıp doğulab beriş gerek. Bu fiyerlerimizi kraskelep veremiz. Bir anda razorlarını düzüp vakumluk bilen vakumda çıkarıp veremiz. Bir anda trackerimizni bu fiyonu yükke çastı, tiğe çastı. Bu matüy çastı bu at. Şu matüyüsünü hem işlep doğulab veremiz. İşçilenler git tuttu bir anda. Bir anda bir tikomuz, akkaramız. Buna Erdinli video yap çıkaramız. Bu Erdinli proyekt buladı. İçki sivit bocakini, nav bocakini Erdinli aytib ötemiz. Şimdi hizmetler gerek olsa üzerimize müracaat kılaverəsiniz. İşlerinizi sıfatlatıb tez çıkarıp verişe hareket etemiz.